Tournament ejeveneja kuva imyaka n'imyaka konkeji rutu hatwije n'ibitegateke bindi kugakara abana bakabazana matine kigenderwa kuzana umupira kukakoma hano konka hati turebere turi kongerayo ukore sentanta z'abana cyo kureba tuwezi tournament eje atunda kona muka timu ezibonire hachi no to kwa introducing mu timu zikuzana no mu Super League ya Uganda kugira ngo abana babasa kutungure talanta zabo ikitirete ko mpira hampa Kizimbere muri Singiro South tukare talanta z'abana zaguma kusigara nyuma katwi n'abashambe baronje munonga imyaka yahwire nyo bikopo nturanimbite kanisa kunkahati yakunjire kuza kwitegereza nashanga twabasigara nyuma munonga ko kusharo kweta emyeto yona ya district yona kugira ngo base kwija yekunga ya constitution yona kugira ngo base kwija tubase kushamo mpira